abusuan chain no Hene be media e de beto mfirma mu se enche within a short days mu no ensam kese bi e ba besi a ene niam enam mfirma mu ba no enipa bi hu ebedwiri wo mu na abusuan ensam no beto odwa ne nim ba bi ansam no efiri ba not no se na eye Pakoso Hene eho asam na abusuan na o ka no na watiye ewo kokoa mu se eye fikasi mu eye Manhyia hemfie afle se bi Pakoso Hene se omomodin se obeba na omoni na di nkomo na abusuan na eda no aduru se wo se Pakoso Hene etimiko abusuan de ni duru ya wo se Pakoso Hene etimiko no wanko eno ena aye nsama eba beto no se ne wanko yi eno eba be ma na asem na ba be ye nwonwono ewu fikasi mu kire se wo de counterfeit kwa akoto se bi enubone ewo eye balance dia na ka hu se wa wujejireje wumu yesi akantam kese e de atoso na wukuro ya nsonso no abusia wasa e de nkrata bia babonte nkrata no e chire mu dia dance se wa makwan amayetu eye abusia panin kofi wusu eno da nchen sonso a eniema bia kokokoko sonso a eno Allege omususu se won sa hyaase na eno da nchen a yasa afro ewu fikasiem se bra na se wankode a ene na chese se bi uti ekeka ewo eye niam bi won nsem bi to abonte no ena abusia legal wife fofo tuja efaya won ho a ene enya asem keto akura no mepese obeka me ho akwaje nchire mu ni channel za agusu youtube ba TV plus so ne radio peja desa oje mreki tso bi na wasa ni wen bonyam ade bia ni wa beka di paso amade bia ni wa engwa wieye media oje mreki tso bi na wasa ni wen bonyam ni wa beka di paso amade bia ni wa engwa wieye ode mreki bi wa shenyame na wasa ni wen bonyam entity na me hanai obodifo ho enti ko so it was just like one geno anything I won't come to see yes and bar and see what you spend out there. Never be bad and then so yeah confuse and go send task for do for soon I will back so yeah I might go fit ogusu and say that the number will back so and maybe people and maybe I need to and come on my cousin from the one as some minimum dance here in Kabi follow me from the one piano me catch us say assembly back very good and we say me batch minimum it's in Kabi me what yeah as some minimum dance here in Kabi and to before me Meso life say assembly me kano o kwa de shuba president the friend ya se meto bo abo na me 9 NCBB so na je tia bi mo mudin mi ndi o mo atem mi ngesanti o mo na mo mi tu o mo fo abo mo kokko se akura tu panifo panini tu akura fo se obuni mi se de mo ya ni ya o mo nkai ngu se ko fi ogusu e record o mo yes I was a very that confused every quarter of one cent. I am for a year 9. But I could hear I said Hene or your Hene or Hene I said your Hene or when you're 4. The meetings to the engine of me and Sasso I am for me and Sa Kokobi woman Kokobi Kukurabi woman Bakubi I said you want to Kakrania. So description in your man ko sha se wa odada mami odada ba ko bi won training tinka tibisa kokko bi ase ho omu o wase ho ba ko bi so ben pa bi sa na ba ko bi so vura bi say wa ni kuma se no be bia ni me se chere be beti ba ko Pakoso straight. Pakoso left one baby, and a Pakoso left no be ko ni kakra no. Ala ewrati nyam. Obo ye biensa, and a Pakoso dia wonu die. Owo. Owo.
Ono no ono no tie one dey amaya me sa no ono no tie owo hey lucky bro hey me mom say yes tell you mama masresu mama masresu me mom say I never want to tell you but me no dey we am here majuma no me go to buga and to be see slowly because me do baby am free ma and baby am come e be ye fe e be sa checheni asa no baby e go ba no e be sa checheni asa because kofi omuso ya na dey so he go down alone so the recordings upon recordings you know me pente waten me to me bo ma ense nyankopon me wa boje chere e won se bi ho ne ma bi wo ha me butimi fu me ti se nyame me nska se bi nyame o se de nyame ya na ade no ne ma bi wo ha me butimi fu quick ma ne ma bi wo ha me wa boje chere e wo ho and this is one of them. And the orchestration now sang for we shaman so sa ayin fofo we ni omo ye eno na na me ye ehun ayin kakra no omo se da say omo beto omo sa frɛ ayi Pakoso Hene ene what ma say nka ene Thursday eno omo beto omo sa frɛ de say oh omo fe kuo no omo meeting kakra enti omla obedu ona wo so omo tetewo edidi nkoma na ka confuse abusabani dada na ka wapie ho opie wa na wakanta maguni so okanta maguni so na ka sa ahemfo no achidebia ana wo sabe wo bi say sa ahemfo fo we ba ko eye Pakoso Hene down for that's friend sa ahemfo fo no ba ko eye Pakoso Hene na mabuati the best friend chocho mucho njuaje brai okọ brunchire nyina ni ma etimi di niema mane no eto niema che no na omansan di amane say di koma ye papa e wo Ghana ma ye na down for the best friend asaba me kan bi ni America so what they for views for likes o debi we see okọ brunchire bako okọ brunchire na nanu ma eto niema che no no one to niema di amane say on family omo papa e wo Ghana the best friend yo sai before no ba ko ayiko na you ase no wu yes say one ma we don go jam kwa usu chanko duda one ma we don go jam kwa usu chanko duda naka wo sa ohiri na wo ye na na bo achampo so ko fro bai na damfo no enka mu bi enukura no why na enti ade first yo na bo achin enti ahi enti jawo na so onim se o ready ma me fa na damfo ma me fa ni bia so on comments yeah we no we ni bia na damfo o ni ko mu no ani pano mo na sa onu kwekwe kinsin bo achin ani na buti e wo ni yina enso na bo achin se ni mion naka o fe na bo achin ma se ni ma Asia. Hey, Mr. Suoni pa. Za oyino mi jadi enti me frɛ. Ena mi se enti mo ye sure say ma sa oyino we. When na bo achi adamfo. O say he has been the only oyino ever since omo papa be di ade. Omo ni say eye wane no ene ehwebom. Seli bi plan ka ye branch a ke beka se bi o ko ma bebom ana omo no musambo che se onu ena na bo achampo se ko fro ban eni ni hwebo e wo mansia the best friend na ka wo ye oboni ben na bo achi aya wo sa wogini boni ben na bo achi abonsa akofro ban the third ajewa eju person on force ma yetunu all because of them all because of them
because of them. I didn't know the baby na Pakoso akonya no na ye target e na oprega Jimmy omuko hia ye no Tupac hu so o agenda e na oprega so agenda na omka bo mu na o magulu mbadi ma se poto any cardia and the veteran. Now, we say, kakra, no companion ready. The companion ready. Now, you are more gather all the audios. Now, with the call, I can support to. Never, any way we say, be more could not ever come and I am Momo. Now, what do I have then? The Papani Ben Kwana Waye. For one thing, we saw Omekasa, na bwati issue one letter pet. Should you win now? Investing isn't for you. It's for people like We believe investing is for everyone. One letter pen and another watching for some. When you see when you asa asemu nyina won ka bi let them and can confuse you and can another watching and support to the bushia. Kamoji say about what you confuse you and can another watching the support to the bushia like a waiting so because I want to know grounds. Say another watching I issue letter and fast support to the and now one can be a fast support to the meaning say in no crasso in the said another champion so good for buying. So one first I let the man support try and get and and that's almost let you support to it. And then when you imagine boom. And then when you know imagine boom, it's a for no Nakupon and Repa. Na papa moye anybody aboye no se moya ma me kwajo se moya ma mo time will tell me dey be no bi atem me dey be dey ko mo se ya me ni kakra te say communion no sa na me ye no we need so be dey atem because of enra and America no o hini bi a o ma ye frɛ me e wo kumasa bonten enra na jo me kwa dey guy me se mada eno say di nyame ya adoma no pa ampa no pa eno ofre me say bra kojo mane ka tira o say o program we ye na eno no pa no na ye hyew na ye hyew na se utimi ka say otumfo epe ohine bi a on falete otumfo enyisu lete ne di juma no amaya hu se wuni mama me wuni bite edunti na ese ye frɛw abo abaso na busia etimi sibi ni atem ni o Uba bejima tem na ma yo screen recording they say otina evia me ko mikro mu kranzan de me wona me de akoye o me nya o wa ya kranzan de no obebo die o tebusia me de bi no obi atebo na mo ahemfofo emre ebe kire na ma bia ko sha sewa a wodu osi onye ni pa bia bone lubaka wasi seche ni ba mitimu fa eje na ni ba okra sewa akosia se on say that e was asase so na emre me de bi ni atemo me se ahemfofo ba ko be wo tumfo pa ye fo ba ko be no yenim no you so be be asambre ni pa kro pa we wo ni bagro ena mama si kwajontono na Francis se titi ba wa bomma chobi zabe wa awa no ni se obi ya kra ewo wo se ayi ni wa da je ni wo ta se me bo ni din na wo yisu press na wa tro nyema e di se bensia wo yisu bensia letterhead e di tro nyema na mo ahemfu we ya woni miti ahemfu we ya woni miti o au akosia se wa nya kopom abusia oyocha
Every venture. Kosi ase wanya kuponu woyojo. Woyoja. Kope kontonchi latest de bra ka ho. Kontonchi latest. Ani me wayi me pese mutie bibi kakra wa ha. Kontonchi bra. Ye ka ahende na kwase ma wiya sana. Wo bibi obi betia ayo la ye no kofa aba. Sagare mu anyam egu gare. Matthew enu Matthew. Okay, 3 hours here ni. Momintie. Hey, Oba. Me ho crash se me. Are. Se me na me se mako page bi so na nye ize gomo ye kome. Are, o so ede. O so for WhatsApp. Umo ten. O ko Me pakasa. Ma mention what here. Say about TikTok on. Oh baby ya na o notification science. Yes, so open with the our life. And what do I do? Who is Obi platforms? No. I sometimes like in my house. What do life? Wow, our life. Who? And my journal. Come. Our video now say. I'm an in with it. Yeah, kasa mo na mo pekasa na ye de o kasa kra na mabre. Say de mo tienka. Say de mo tienka. Me pa sha fe de wo tienka na wo sound no clear. Loud and clear. Na wa ma me hunu. Loud and clear. Sound me loud and clear pa show. Madam, you honey and queen. Mamma. Say, dear, your pa, more fan chain. Why? Networky. Hey, with your back, I'm afraid you're white. Go. Me count. And I tell you one. And my new I was a 40. Which we are said in a sequence. Sa ena eko shema afufro she ema afufro na ye ko shema afufro deep afrem bakno me forward kaka na ye ko ye nim bijano okay Kosia sewe nyamenu woyoja. Good job. Kosia sewe nyamenu woyoja. Amenya okesie me hu nyina asekwena obi tiki oba lion. Why are you to be lion? Ha ho. Mesra mo mani lion no ma bomutuo. We dey men pekase. Jenya fa. Asem me ko Facebook so mo ma ba na TikTok so kwena saba mo fa ncha ya wate. Enkomo ha wasi edi entimi nko e ma nye ye nti wasi e ba na edi nkomo no Jordan man kwa champion so Benny ma everything is okay now me da se pa George Joanna JC no the love na to Vincent Pepra Facebook was queen you are too much pia mo aya unja I shall say queen please we need more gist you may good work and come on hopa everything more Shema for no more so Joanna they say God richly bless you beautiful may that rate you scrap baba humpa what me sorry this how bana tem say why you day when na business be an answer the atem ye bebe yentumi hu obi so a oso camera tumi ka say that room back can say try me e fa akoso asewa ho answer mu di atem dia mutumi ka bie cause that blue one say na ire da mami akoso asewa na wo bu ni papa enti bebreba mu kan nyina mutumi nya ebinka mutumi nya binka enti unyina so odidi mami na tem no se no nya ba blue ba ire na that blue ba ngware ne da ana wan produce that blue ba da that blue ba no ne na bo bra na ana se de blue ba no
Timoti wa ma kwatenkam no me ni musuo na wode ato mo so na mo nam na titigu na ebi keka mo busua ene mo ma abramuto mma bi munya isa de no na se nyame aboa wo na nyame abie wani ye na otimi hu ade ya enka ba me na efra na koso ase wanka be hu nipa a oye maame no na brabo nyina ya history ene ma ensie enko a ene esie eto me so na nyame dina fam obi a asemu a eden eto no otimi firi wo fi emen monyam saba no onya te sa asemu a maayam nhyɛw ɛda me tie sɛ maame akosi asɛ wato a enkɔfo de to no so poison ni kunu sa asɛm no ɛda maame ne so mfie bebree a no ontumi mpie na nyame apagya ne tie obeduru airport na nipa ebosia no ana me hu sɛ hwɛ maame yankɔ amane mu mfiri mu kwawo sɛ wakɔ amane ati sɛ mu a wasi utrase na mfie bebree ba akyi na nyame apagya uti sɛ nipa no ɛkyerɛ sɛ de ɔfam bia na nyame gyina n'akyi enti nkɔfo saa no wofa afofra mfa wa mo so wode wo mu adeɛ na afo afofra na wɔpɛ ɛnkyɛn hɔ baabi na wɔtena na wɔyɛ din wo nka bi na emom sɛ wokɔka sɛ atia saa maame no deɛ medɔfo bɛka kyerɛ wo sɛ gyae because amoa wo ɛna mo so a mo nte aseɛ sɛ celebrate maame akosi asɛewa no na atɔ nyame te aseɛ nyame nsa wom nyame nsa ni mu a ɛna no obi a ɔtenkan biaa ni sɛ Islegon park ne so anaasɛ Mpolegon ho fa nkyɛme Legon park no a program ne kɔɔ so no bibia ni wa na wɔsɛ kyerɛ sɛ ne nsuo ntɔ mu nipa na busa sɛ ɛdɛn na nyame twɛn yɛ ɛma da suoma nipa nyina firi wɔn ɔtɔ nsuo no ebo sɛ sina sɛ tina enso nte sɛ de atie gu ani enso antɔ etibidofo saada no ba wachi nsɛm yi abɛyɛ a woka bi sɛ wogyina yi a ɛna no ɛdanko a yɛ celebrate maame akoso asɛwa saada no de da suom nyame tonso ma ade kyɛn me sɛ sɛ woyɛ papa nsuo na gu so wo betwa sɛ woyɛ abɔne nyame atɔni nsuo gu so wo betwa wodi amonsa dan study me ma mekan na mo hwɛ maame akoso na brabo na mo nya very careful na maame no de abɔ ne ho no ano ɔden wo ba ria so wanya bisa wanya bisa na mo ya na maame wa pia mitimi hwa na busa sa na maame akoso sɛ wo ya ogina ho at 63 asasai no ne ho ɔtan 63 maami we ya wakɔ de enyina ya titi mu yi ya titi mu yi se maami akɔ mu yi de na kyerɛ sɛ maami no wasu pa ɛna me se rika ba sɔre a wonya okay no a mu makeup ne mu eyelashes mu ntimi nya bi no ya hwɛ wanim as maami afu saa yes nyina na maami pie no ɔte sɛ na ase ne ho ɔtan de a ɛna na minim dia wo hwehwɛ minim dia wo hwehwɛ sɛ maami ne nkuta poma na dwendwena ma stroke anche no na yewa wakɔ mu ntimame ya mura hwe awu wo te sei no ne ho ya fa papa ne ho fa oba fa no nyamfo anti sɛ na ne kura wu na makeup kura ni nanim na maame nya ne ho kyenkyen so opia wontu so oba na apie ne ho fa papa ani ba na ne ho fa saa no ne ho fa na ne ho akɔnɔ ano na semo na mbakwaso awu fisa bibia ni wa mbetumi aya ante akoso asewa nyame ani onyam sabre no eba a obekwaso ade ama no mo di na tam na nyame bie nanim na nyame hye ne monyam na ni pe epu kohwe no enipa no so sabi nya papa hwe akwafo da bi pan monyamfo bompa ye se bre bi beso nipa abrabo ne ntimi predict be beto ye nanso sabi beto na ukwa amaniam sɛde yɛde maame akosi asɛwa afamu yi na wonya akyigirafo mabɔbra animdifo masua deɛ bi te sɛ yɛ sei ebi yɛ kwafo business people both men and women ɛne mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔn bibi yɛ ɛyɛ landed every time maame akyi a ɛne a lawyer fo na abɛkɔ amane obenya saafo ne bi asɔre adu akyi ana nyame na asɔ da yɛ saa asa yɛkye no na maame na hu na dɔfo nyinaa sɛ de bɛyɛ bɛfana ne wɔn misuo
enti obi kon sohwem na onyasaafo ya e kire wo se nyame nim de ekoso na wo se ye din no bekasa ye ko mbre pa mo bekasa ye ekoso na no amsiafo enti yatena se maame na damase Ghana fo o se odamase na message no ode ba bontre damase no emu odu ati akoma message is very touching. Amsiafo ujina ye wate ujina ye asa na aba na ba bia ujina ide me shawu nkuran se ujina ye ema hunya hu bia kwaso wiase bia ebewie sei se bewie ene bia na asa ase yo aya wie ya no ebewie sei anu kwa na hia ye hu bi mo no masase fefe ewie sei enti awie yam na hia ti bi ka cho so wugina yi a me ka no asin awie ye wodi ya nyina ya behunu obia nani wa behunu bi obia de nani wa ebehunu bi enti mo ana mo woso mesramumra na de wo ho nkomo na wo ho no yeni mo nhyama afoforo de yeni nkomo no yenwuram ampanyimfo bi sha ewiase ayete no ho se dumra bi na utu anamon na wa huru mo nhise yeye na enipa da bi ehurahura nipa ye ehurahura nipa na o kire nipa ne ka kire o se mi so bre do your worst. Thank you. Ni so bi do your worst asa sa na akwe nensan me pa cho ya ti kwa ma na se abusua panyi bi akantam ade egu ohini bi so abusua panyi bi akantam ye egu ohini bi so enti dada akwaso okrom na ye bi asie ene ya chi amane ani amamre na arahu sama wo mi se ya ti asantema ma na amane ani amamre ya tete yen na ye wura santema wura o tekrawre ene brawre nwoma so King Solomon ohini nyansafo na ntwebo nyansabo akwa Apiao odi atete yen na amane ani amamre nda ho asamba ya prakopa enkofo bi so mo kira amane ani amamre da bia ya kira e ma ni feba ni pa ba ko bi so de on de do ye bia ye amamre ni amane no da bia sa di pa no e be fa bia ye so on de do ye hey yo ye bia ye mo na baso mo nsam so no de eye ukum nipa kra eye amane si o amane ni amamre achia eni buase aguso koso ana wo hiri bi sei sabu so panyi bia betumi atu no na asum bia beba e fie man panyimfo enti so ma hia ye meti so ma tuabu so panyi kura no a dede ne doso eni buase ne so asanti amane ani amamre na echia dodo enti asam wei ne tinti ne tia wanyina mu ne se to betumi atwa na asum bia ba na santema ni monyam aye woi akoso atena ho na dede bebrebe no afiri ho a memfa me sansa krata ase na emra sa dede ni na ase fi sadi pan ni ho a sa ne ma nyina to betwa oni pan ni sansa krata na se fi wafuntam wanyamane na be bisa se emra bi atwa no asem kro yi baaye antam kro na ne esi aka enipa kro no abusua panyini kro no aka gu ohene kro no so no enti wo hwantam a so bi kantam a wa kantam ho abeya den se wa ye kantam ni gu so no so pesa ho ya dia na dia boso na so reasons we bre wo ho a ya na dru bre bia enipa ni timi fam so fi se obu akwa ya kantam na gu so no yare obi oda yare pastor ntam na nya gudie enti ko kantam gudi pan so anu asori so dia boso enti reasons we bre bi wo ho a edru bre bia nya sani pani suro but bibinti asmin fam so enti so an fam so ade o kantam ni gu so no ne ho be ya den fi se eye moja muntam asam no oka o kire se tu me ni kura kuta na nya wo dia mimi na o se di me enti na entam nyina no tu me na kuta no mimi se wonya me moja enya wo dia me na wo twe sa ya me dia enti ko pem se be ka mo asam na wie no woni sa ni pa ni nyina no ne ho niama no wontumi anya dai anya ya o video so a abusua panyiri kwa no aka ne
audios ahodo a wagina bebe aka sa de bia no oye na ye ne hu bia no obo ohene na mane enti so aka ntama bo ohene so a ya ya de ko bo na mane Baby da ohene na ntwi so na mo janti wu tumi no na kuta ono de ya de ko bo ohene na mane de na no so amfom tam Fisi akani no kura mpa dia onya kan tam ne sa dia nipa no ne tonkwanta obi aye na dia obi antumi kan yanko asem opim se be kam asem awie enso sa dia ni si empanyimfo anka hye e wo krom ha ya ti krom ha kro ya enna na no kro ya ni empanyimfo kro ya ensensem bi ko dudu ama ni wonsem kro ya kan ko ekwa asia owura bi so kasama wo mo nananom eno obeka ye se asankura wo nanan ntam ani abusia panyini kro ne ntam no omaka ento obetumi ne sense ne bo se abusia panyini de nsa akwase nanana yie eno kura emekai bacho saka na ntam ni wo ti asamba na wo ha musum kan ye ento obi a waka ntam aguni so no afa de musum kan asam no se abusia panyini no emfa nsa nkwaso ohene na yie ehwehwa na dosu ehwehwa na dosu ehwehwa na dosu too much sabre na ntam ko na ho de na wo so kam asam no ewura sabre no nkonkrudu wo ho enso yete se na nanom se nipa na mo so na ese so kasama na nanom no ase odin sense ne bo sa sam na ho maka ami akwa se ohire ko na yie enedie dede koso ediguase eba amane ani amamre achia ebi kasampo mebi ti asanteman ati se de yewura ati kawre ne brawe ho so ntete ode ma ya na se de didi agro na se di pana sorry se da bi se man panyifo na tuo na mo ne dia memfa krata amra efise me wo hene me na me konkrudu a emu yedu ya di pa bi se da no de mi ka afumtam setisa enka no kra amani ani amamre na nanu masam na ye dai na bi ebesie enna nanu decision no obi tiri so ne batena bontene eka de eba besie empanyifo hu ne enka no kro sa obi fom na nanu na sa na nanu hia nipa no a aya dai no obi tiri ti decision a any discussions a jina yesi na nanu asie na oni akotri ba bontene ebebohu ebehurehura nipa kro no obi so no kasama na nanom otri ba bontene e try so obebo na nakro no a yesi wafom no ehu how dare he so betumi aye saade no na oye saade ni wi a me pamso ni die ni ahobrase na nanom who expect say nipa no omra me paso ebe sa who expect say nipa no omra na house e kon oye e wo monim fi say nipa ni nyama ehuru de ebesi but obi ade atete ne ho okoma so okasama na nanom etumi abetena abontene e kire say de eba no to ahene ni pa on take action kro so oba yes say na so oba no option onu no nipa no timi ma ohini mu option because o treso kasama na nanu nti na ohini kro no adwene wo fom ti no de mika no aba abusiafo okum yanka no kre mama yanka no kro e wo wiase ya yetimi enti na yete ha yedi nkomo yi dia na obi betra bontina ye ba besi no ena no na mpanyimfo no ehwe na nakora nim ntimi nko wanko reason tia na na Pakoso hina ntimi anko no minim na so memeti hayi ade anipa na ho na asie so kasama na nanom no ebi ka be ye no na no ko abu ni sai ohine na Pakoso hina na eso wakan wati antam no ana wafum ntam no
sana nanom wo gina esia bia wo so odi buo kwan so ko hia na nanom na enkomodia bia ho a eho na nko so wote no na obi adi kan e be kire se nipa na fom ade se na nanom be ya anamonto se na betumi akoso we na betumi akoso no ohene na aye Pakoso hene no how safe no ya e wo monim ayi e mo bi ono onyo hene etumi hu eniema hodo asisie ane de wo so hene ye enti abusuafo si e ka no krompa same ye nsamtroni na ye wo group na ye ku a me wo e wo nsamtro ko ni mu no ye fa ku okro no same ko fumpa me fuma no kro wo honge nka nkyere me na ye ntwemanim na mom dia ye pa ni se mimi no nsamtro ko aso asi mimi fa ku no asama ba me ho no na mimi fa ku ni mpo mimi opposition na nya asam no wo mimi ho information ya quiet said to mimi fa ku ni kura no wo back no me opposition no back in kwa time me nsamtro ko na me no omonam no wo fa ku ba ku no abusia ebasa anya ya ebasa na nanu jira yesie ye di nkomo na o ye di madwendwe man komo pa sama afufro ye kekaba sama afufro yanka no kura sama na Pakoso hina funtam kwapim so bla bedu na nanom anim no jira yesie bia na nanom asam anso obetumi ba bonte be so camera sini so kasama na nanom no adi kan kura ebo na Pakoso hine no ehu bi ebesi kan no antie etuni fo no ante so obeye sei anaso obeye sei say nipan how dare he eden wo hu na nanom gya esie ne nkomo o ma diri bi ebesi na mi pacho wo was party say ohine ne gibia bai mo nyama ne hu nkofo na mo ye ne mfefo na nanom no a enko se nko behia mo no gibia bai pa mo ohine mfa ne mra kuba kona ni pano na asem bi odi ka ka ya amfa no wod na nanom di ebe ya ne ho aso pe correction bi na ase ya hu di ebesie ano kure eni paso Africa so kasama na nanom obi amesesa na no enso na sa television so nyina so kasa e ma na nanom enti so be kasam na meetina ya frɛ Pakoso hene so anya amane wo mra no obi a onyo hene etimi di ka betra ho betra se de ebesia no hene na sɔre no aba na so aba no obedu ni aton no a efise Yesu Kristo ani Bible ko ba bia ni panya amane nyina na ne ho nkofo ye wani mo so we de oyonko hene we de oyonko nsɛmtroni we de oyonko tichani tinka asamba nka nyenyenyenyenyenyenye ube kompra na safo no ayiwa ma esi da bia o wiase efrabade mfiti ase besina yense sai ana asia eni pakro no aya kokot ni atwen sai atamu beba odi ka be kan se betu asam na soda esi etifa no nya ni samfiri na se di panga na num din da bia kan sam bia beba ni de besie ni a Pakoso hine how safe no also ye no to me na num ani wa amko ajugon enti abusuafo do obi apa bia ma ne nka obi aso na adwene obi a wona adwene ya tra kom ha mebi mu ade ye wurade ahurahura ni pa ache sabe ya kwa so krom ha ya amane ne amamre na ye nipa fade a ene atudi ye nyina ala ya kwa so organ kro imu sa ya amane ne amamre na si ya na sa ye nipa fade a atudi ye nyina kumpa mu ahufo so a woto ne ba ma ye ba hurahura ni pa sa na asa na eba ne sai emre ba na si ye aso be ebrebe na start see sana nanom beta kini session no mo betu na mo na bibi ba mpo ne ya tonsa afre yonko ohina de ebesie wo bi no atumi abetena se no akas a kire de o se ebesie
hey mumi ahwe ne yo na why the first why the second so ko ya o cry the third you say why o so be ko e tumi anya butra ko se dum na bia na ha adwene se me pa so obi mi din etra ba bi kasa se me kasa ma so masi na ne nsem o kan nyina ya ni guase mfa ni monya mo brami a me ka kire ko issue let em kwa ba wiase nyina se ya nsoma ne so nkasa ma ye ya nsoma ne so nkasa ma ye enti se bi mu de na bi enkofo bi din abobo safo hene ya kasa ma na nanom na mo mamu dia ni guase ya ani atam ye bra na nanom na ye se enka ho hwa ye din a ehu cause konfo bi wo ha na mo buo ani mo ne wonyam ko pim se konfo bi twi o mo ti so mo na ese so mbeka sa ama mo na amane na mo de mo betu won tra si musa mo ho se sa bra na yantim asem ani na yan konfo bi sha se so mo na akire mo nsemu ani sa bra no enai ni sa bra no de ayi na mo masumdwe dia hi na mo masumdwe ani amanya entabusiafo ena de ebesia na nkofo ka no ba ko na ka ho se ene na na Pakoso hene omuso anya amane entira na no bi de ebesia na nkofo bi kika de ebesi no ena na nka na so na Pakoso he ekosia mpe Banko. ko tumi fra panyini some from so bi kwa na osu saba so omra na kwa wiase no ni o position kasamafo on na asia so kasama na nanom oso kasama na nanom sa asama ba obi atumi ahura gina fa kasama fa asa atumi anya kukudo so kasama na nanom ni ehwedi yanka ho hwe ni pa so gina fa e wa asam ne ho ni pa Sano mbebusa. Nyese wa no muja. Ani ntira mutu ya zonreti mo hu firi pa no. Enti sasani bakwa ya betra. Sa dia sei. Ana na okade na na edu baby ko okade jase na nanu e kasa bi a wakeka. Tiana minimu amu ana ka sasai ani ade. Enti dia na kire sa na nakro no e sei. Tina na ewra no anko. Kana Pakoso hene empanyimfo bia na wo so kosia mbia wantimi ankosia wo mo reason problem ni o ya analysis on issues na wo di tia na so na metra adumani ahapete kakram kire se ade na nkofo bi ni ka ba ya kire de ebesie no na kire se ya popo dada ana ohini ni bedu ha ni akekere dia so mitiri so o bedu ha me ya kofa asem bia tuntiri so na o ya ne dai no I any day when be some mistake no enti onye safe the best thing was some any kwansi asuma obi ama ne beka se ye besie enti de na mate se mu besie no e mu ba ku bi ya na Pakoso nyina na wo so nkosi ya mpanyifo bi kwanko enti de besie mu frost besa aba ami ate ade ko mi de wanko de enti wanko de maka cho se bini ko hina na se onye fit Onya fix. Masa mia, emu analysis na me no. Sabi sa asem ko na aba no hna fom a. Na ne mfafo ni superiors kura hia no a. Na obi di kai to be beka de e ba besie. Ebuo. Enyebuo. Ade enko na aba. Ade na aba. Ade na asi. E wo kura mu. Enti say the next year ade ayi. The next idea no idea. Eti Ghana fo amohwe yen. De da bia me ka kire mo. De ebesie onya amane, de ebesie no. Ba ko na date ni ene. Ene na wo se yewura nana Pakoso hene. Ekoko hia mpanyimfo bi.
enti anu mu bi no obi betena aboncha na wo kire de ebesie du bre bi no na wo ka de ohene no wo fe na wo ka eso wo pacha ohu abeg se nkofo na omo ya omo hyeme saa na de ande ebuo be ni de na wo so ohene mu wote akonya so na obetwa entro ato no so kromu nyina hyene sa na sa asem ko na aba na obi wotumi ni Pakoso kasama side baako osanso kasama na nanom etimi betena ho kire de ebesie ni anamontuo bi ayeba enti na mo na nanom no saafo na mo na ya meeting ti na onim de ebesie anasa ahemfo meeting ana no onim de ebesie no ohin na sore no aba na mpacho wan ka beko misero sawo pa ka beko anka menko wan ka se so ayebone ene amani ewu wan ka se se bone no aye ene ya frɛ wo woni mu fɛ de ebesie na obi o na esie so kasama na nanom asam ban so sadra side bi a kire wo de ebesie wo he na sɔre sɛ na adwene ne wo hanti wo aba wan ka beba anka memma yanka no kro yanka no kra pa yanka no kra asam sɛ yɛde na de na nanom nsam ebesie obi tumi di ka ba abonte ba predict abeka betra yan sɛ ɔhene ni hu abeg na nani yesei na first ni abunananom o abusuafo enai kra abunananom sɛ de ahimfo bi si bu wa mo hona no ɔden ya da so gu mo ti sasa mi kra sina kan no kra so Pakoso nyina funtam ampa wasi obi a ɔkasama side bi a ɔsanso ɔkasama nananom etri ba abontre bɛka sɛ ɔhene no ehu abeg ana abrawo hu abeg kasa ade bi wɔ ha obɛyɛ ewo social media so kire de wo so hene ye bi bi ebesie abusuafo nananom wadaroma enti ye ne saa eye panyimfo monyamfo ne die kwan so ye ne saa eboa ye ne saa ha dwene obi a ye nipa o moja wo obi a mu yanka no kura ki akakra nke protect ya de Nanso dia ya wo Ghana yetim ni se teacher ni benya asam no na ne yonko teacher fo asan ka bone ho ban no na emia no to ne mana tamfo na teacher fo na ko se na tamfo na ti na mo ya adwuma bo na tamfo no emia ne yonko teacher ni no esi da bia Ghana enu ntisi ya ne saa teacher kodjo sabi ko nya enti ya boye ho anase ye ha ya enso nanka wo boa ngo na ni pepe wo wiase edia ya na ni pepe wo wiase se na de so ohene bi kura fumampa na nanu bi kura behia ohene no kura kasa jisi edi kan so obi a na asie so kasama na nanu esa gira side bi wa asam ne ho di kai ba bontene ebeye bibia say threat bi o say warning bi o say hwehuro omo kwa na nim de na omo ye ekire ohene no na ade echi ohene na nya akukudo se maba o baba abusia na se de ebesie ohene no koduru ho na nyame mfa saa ma eyetuo bi ne ebetuo bam bi na da ho onam kwa mu ko bibi kosia abeda no ohunu ti sa mimi no ohene no a kasa da no ntwi pie kura mfra bontene ti sa minim manim wiase wu na dia me na ma ya bonim pa na na mo fra me a obi a woni ma hene ho hwenti akonya so ti bi ba bontene be kira me se manya amane na me hu abeg na de eba si da bay level na balosa ya de ebu mo nti sababu de level ni tulo amum ya hunu tabu mo enti sababu de level ni bad that slow dia mo ma ya hunu kosi asomo sa fe de level na bay low sa dia sa sama siwiase onipa ba ko a wayi na anim kasama side bi ya side bi o se aye no watumi anya akudo so kasama nananom ama obi ameka ahwenti aye ama so ohini bi kura nya asamo a ono no adu level a so wa shada sama ya meeting wati bie so wanti bie si anim odi mudi na kasa enti wa kira de aba beto ohini no ani amani a wanya papa na nanom madawro manya ado but saya wumpa ena na atu na Pakoso hene Pakoso saya wo a yanka no kura sai wo yamu nso wa na
Because I am sharing you, I am that's what I am sharing some making. What now also? That's yes, Mokra Mama. Oh, I am the who. Why am who? Nasan Kabamba, one was about the uncle buying. And if I cry the catcher so much witness us in the book. Sasambia, what? Pakoso Hene Abushapani Cronentano. Nana, what's Rasiaka? I'm a be a Muslim tabo on to a phone, and then Sarcosano. We are going to Ramunia who's a sense. That's me, sir. And Comodia because one, and I would be Chantro, Nasa at Sabia, and then among some who finish. For some we are the India. Naturally, I am no crown, the W. Alcano, or Casaman and Anumampa. Or Casaman and Anumampana. What's not some with you? What's not some with you? And then you didn't come a year pa. Pakoso Hinanka. Ghana for a brochure for. The other be who the ever see a canoe. An idea. The Oka said, Bessiano, Baku and the meaty, Amaso. The no see a Bessiano be and also. Now Baku didn't walk to the pie and it. Tis a no Hene Bambi a dodo. Or Hene Bakram will be Aquayana Bonia, or Hene Badam. See how Hena man is one of Swasanya man. See, also, and also was some baby. Because we are here on an flow. Now, I'm man, no see a manina. And Tianoso, Samani and Shabasa friend Honda baby. Dear friend, hey. Set Mamma, Maya, Mom, woman, who buy ya. And call phobia versus shame, so Casamamo, and the Monster Barbon, or more hammer. Mom 1 year, I am woman when young who buy. Now you're Cosubumo. Now, my ya, and call for me when I'm there to form and cry 8 years so. Because Pinty been penning some da. So before I phone what getting high and another bano, and the Abusa and Tiani Pania, it's yet a new some, and you this is Shebeteki. Now, none of your friend who cry on your Mayano. Or be at home to me, and so, Yabantino, at no cracker, you no cracker, ya. That means, and since then, and then, Balosa, will close doors. Son of Pakoso in a yard, the other than from when you for Yanwa. And then will be the Abba. Now what's not what you son will be a better one to say. One day, Casaman and Anum, the ever see the announcement, see any say. We are meeting the bay. We are finalizing the man. Meeting one of any Africa in his sobrano. Yabika, be a concluder. I will be in the ever see an hour one. And would you and would you questions, maybe, sir? I would you here. Jayami Sam, wow. Yantia, sir. At the TSC and Fanny Dear Move the Boy in Amamo. Now, we are seeing. So, be because do the point. I won't be any panua. That could have better pack. Now, son. That could have better pack. I'm saying for me, Batman, when I'm for her. Aye. Please give us one song. We'll give you one song. What's it? The Bama and Samuel was walking. Now, young quay, and what's it? Any more? Somewhere. A boy in the year, it's a crumb hay. And conform yourself for walk. One for politicians. Now, soon another be a boy was here the man when you book it to work. And conform receive Casaman and Anum. Nananum, we would add one young man ever from Fise. Yanni Panic and so a boy and as one more. Yanni Fise and Samba, Nananum Jamfini. The moment of Mayor and you saw Casaman and Anum, no, should just hide back on.
What person in panic can be? Diana, any panic? Maybe I'm an Monyamfo. Mambroni. Maybe I'm a kukudu. Maybe I'm a Yansa. Oba Fefe. Oba Nimfo. Oba Papa B. Thank you for my fancy. Oh my goodness. And as I say, free now, and the bear man and call from Bayan and go for to go on the bear man to say, and carry. Mehoye. Was what I got to hear. So almost me what to say. What was so me? Oh, bear man, what to say? Baby, I want to say. me, a bear man, what to say? Just one more bear man. Now, so here, just up. Mantini. What a Mante. hey, just I will let oh, Debbie. Oh, so dear. Oh, one of them. Kiss you. Guess that Oh, Debbie. So now, dear. One of them. I can't say go for different. I will say a bear man, say, I'm who your pa. That's all you want. And I'm Mantini. It's kind of a fro. So when you're so fro. Kind of a fro. Madam, never went to me. Yes, darling. At 40. Oba Papa B. Hey, Yansa Penny. Oh my goodness. Your chair's in for you now. Wow. Addition more TikTok. And I feel more Facebook, YouTube. Omudi echi omudi no credit no creno echi aha nko na bete no aha yindi atem yintie obi na so ne mum se de asem ne tie no sa pepepe na e ka no edru bre bi na se enwona empanifo so no credit eti se kuni omioni na onomo a na esawo yade no credit aha eti yade na modru no ene yade ma wo no enti se e fa wo ho ba bia then now I correction 10 no healy. Now what me a movie on. Mammy, you dear and share Ediama one awuti na ye boy ransom anymore. Na Pakoso Hene and some walking any Manhyia and Anmubi e case when ya maniano. And no correct say a basse a Santia Mamre any Manhyia muno. Niema a was a we a penny. When yo na ebi a wanyo no it make us when ya money say when ya penny na say bi a we abofra ka abofra obi a wonti akunya so na bi etisa onso utiminya eya ade de nya amane na amane nya no mu no emu ne ma akugbo ye bebre pi kwa na ye hwe Pakoso Hene edie ya ye ka ho asem ene amane nya ye kan eya busua emu asem Pakoso Hene ene ohine wo fie ho abusua pani se Pakoso Hene enye ne muja enti waka ntam ede egu no so entam no eyi wurade a edu bre bi na se entam eba saa no a ye wa ahemfonum binum a yewurada romane ne nyansam no nyansam nyina de bitnya kɔ na nimama na hwɛ mu nti eyi na nanom ahodo bi asisi ho no mutimi hwɛ yewura ntam mu etiem emo mutimi nya ho hwɛ omutiem ya no mu di mu ama ne bɔ edi akwa akotu yewura anim na ono a mo kan ntab emu aso omudi ato na ho ebra ma me brempoma e kan ntam gu obusua pani dada aso e wo court ho no ebre kodu ye no e ko sama efie ise sama efie susu no mo susu omutimi ka otumfo ntam mu asere eti omo ka ye no ye kosi ya ne sebe abusua ba komu adofo anase abusua mu no omo enkantam wo mo so na emum omo bo charge ye bokɔ na yetimi SCC asem no enti entam no entam hu ekɔ yewura ni no so na nana no odi ache na e movie on na Pakoso Hene ni abusua pani ex abusua pani die ya ka ho asem die eye mogya mu asem o eye mogya mu asem se we eka ye ho na we die onka ye ho eno na esi e ni yi no asebia da ho no mo ansa na dadilumba ebe free mo enti ni yi e da ho dada ansa na dadilumba ebe free mo eje busua pani no automatically one Pakoso Hene eti ado agoma so e wona nanu mo anim so say yewura betena se a ono ani nim die ne nyansan mu no ode ase ne beto de da ama asundua ba fie ho no eno ne da so go eye sama fie me kire se jase division no
afi ku no eda so ho no mo a lumba asemi ebe bo mu a aba be wi ba bi adri anokwasem yeto nyina no mpanifo se asem ye de asontie no ne ye de ani fam lumba free mu no nipa hodo a eba abonten se de wo kan se binu so mo kasama nananom bi ba abonten be ka se nananom adawdo mo motimi asiesie abusuapani e de Pakoso Hene ntem ama bibia e koso ama yakose ne nsa Pakoso Hene ya we se Obwa ya be se ne nsa Obwa ya se officially Obwa a media personality na ade ba ko ne se mahwe ehunu se asemba na se ye ka ho asem ewo baabia ye ka asem no eya na normally ye pe neutral grounds se de be ya obi conflict of interest enti be ma ade ni mu anase obi mfa kuntu na se na onya asem ne basa sisi Pakoso Hene asem e da ho ne abusuapani asem e kai ono abusuapani no oya abusuapani wo eko na abusua so a ono ede hyepon a woye ohene ene Pakoso Hene kwasem eniama ahodo a etwa go lumba wo achi ye bo ho de wure ye nyina ya asantefo ye de mfuruma ye nananom na koji asanteman ede si ho no mo enti ye pani wonyam de ma asante ye pani nguase ntini bebrebe se obi sori free ni fie enkobi beka se ene yesenka ye konafo asem to mo hweso nkom asem ba bia ade na eboboko no abe national issue Ghana afana ba bia emfantefo etibi asantefo tibi dagomba fo tibi enkanfo tibi na numba fo tibi obi eti asem ni bi enti abe national issue a se wo a woso ye ohene a wosom na asem yi ba bedru wanim na se yanhwede yan kan fa pepepe yan to de da ma no current mi ampie mu a enye bia ekonafo ne yegu manimu ase na Pakoso Hene ne yegu manimu ase ya asante mine da ho no mo no e de etoto ya mamre ne ya mane ase